Biyag ti tao. Barumanan apagadalan ng istorya wano pakasaritaan tingkay mga gan dito'y biyag ti tao at drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsak bay ti amin makablawa mampay da Angel Laura dita Singapore, May Tababa Astrero kan pamilya na dita Victoria Tarlac, pamilya Tababa Astrero kan pamilya Gakula. Kastamat ta na makablawan ni Gloria Rabaha. Kaya titayntay nga rudendenggan ti episode 419. Dito'y drama tayo, biyag ti tao. Itatawanan ni Lloyd na Marta, Tata Indo. Ipakpakaasik ko maano mabalin. Kat agtali na daklat ako dito'y balayo. Tani amo yumot nga awanan ti sabali pa'y apagkamangak. Awan mo't parikot kada kami balasang ko. Taimbelang dakan akas anak mi. Pagyamanan mikit di ano kayat mulat tati agnaed dito tapno addakad kaduami. Ken kakaiso na asikalaeng ti pakalaglagipan mi itipim mo sayan nga anak mi. Ay, nagkasang lang arod. Tati kay man lang na daan iti anak uray may salakuma. Wan nga rod tata. Ala, no pay di kayo naaddaan iti anak. Agtalinaed kalat dito'y aginggat kay kayat mo balasang ko. Agyaman nga rod no kasta, nana. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nagsapakan ang agriing balasang ko. Si kamot tinagluto. Nakababain mat ngamin, nana. Makipagigyanak lang nga rodan, jak pa'y tumulong iti trabaho dito o nagtibalay. Basit laeng abanang daytoy, nana. Di ka mat obligaan nga agtrabaho, balasang ko. Ang nakababain mat, nana. Aywan, padasak to ti agbirok iti pagtrabaho ak ijay ili, nana. Ngam, di lama balin, apabuludan da kumapay laeng iti aramatek a kwarta. Saan na bali? Bayadak tumat laeng. Iso na laeng tadyak pa'y amuno kaano. Ala At dapay mo tay kakaiso na naglakwak itinatang. Ala ton, saan mon abayadan? Tatulong ko kan kaday jayan. Ha? Ala, nakababain mo't anana. Awan ti rumbang apagbain ang balasan ko. Kas itinakon, imbilang dakan nga anak. Ket sika ti pakalaglagipan mi itinagawanan nga anak mi. Nanang, kumusta mo nga ni Gladys akabalayo? Nasaya at mo't anak ko. Awan ti pariko tanagagat mo't. Itayak pa'y dito jak mo makita ni Gladys. Napan ijay ili. Padasan na kano ti agbirok iti trabaho. Masikuran siguro mo'ten ang agtalinaed dito'y balay. Kasta aya. Ay, pasensya kayo nanang no itaaklamanan ang makapasyar dito Nang rugi mo ngamin man ti klasen. Awan pagdanagam kada kami kinitatang mula ni anak ko. At damat ni Gladys, iso ti para luto no kasjay nga awan kami pa'y kinitatang mo. Ay, mayat nga rod ano kasta. Angam, di yung abuswan ti magiyo Amang ano da kayo matagsakit. Kasta ni tatang, sapay numabanog kaagangkit. Masikuran kami mo't iti amam no di ka magtrabaho. Nakarkarong agsakit kami no agtalinaed kami laeng dito'y balay. Kan may sa malaglagip ko laeng tay nagawa na nakabsat mo no agtalinaedak dito'y balay, anak ko. Sana bale, tada ni Gladys ang mabatbati dito'y balay no kasjay nga awan kami, anak ko. Bakit? Nasiputam ka di tiruruar ni Gladys. At dapat imot na abayon ang naggapuja silid na. Ay wala kay. Nagsabat kamin tupay itay ijay ayan tiri daw. Ngamrimwar lata akas laawan nakita na. Makadlawak man laeng bakit? Kasla sa bali mo titigtignay ni Gladys. Pasaray rumwar mo iti agsapa sa malaman no agawid. Naku na namot kit day ama pa nagbirok iti trabaho. Amangan no adda pagsapulan nan. Nata, apay nga ron nga awan man lang matimagatang na para dito'y kusina ko ma.
Ay na, bye-bye amon. Di mo obligaan nga aggastos dito'y balay. Tama nga, no addam ako na. Oh, anya, love. Nagustuhan ka di dagiti polo kan t-shirt nga inted ko kan ka? Kabarbaro pa'y dagit, ha? Naminsan laan na usar. Wen, nagpipintas. Nangalamay ka lagi ito'y akawas. Kawas tayo nagawanan anobyok dayta. Anya? Awan nga minti maited ko para itiman sarita. Iso nga ano sampay laang dagita, ha? Kada ito'y sapatos ngay. Kukuha namat laang. Saan abali, tadi namat na usar unay dagita. Diyak kahit nga usarin na kita. Kunaklan o brand new. Sigundamano lagayam. Sumgarak amang usar ka na kita. Alangarod ta ipost kulatan iti online. Adumot siguro ti mayat agumatang. Nasaysayat pa'y. Tadyay mapaglakwam. Iso ti igatang mo iti brand new. Ayunan niya. Sige nga rod ta ipost kong. Adumot siguro ti mayat agumatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, anyat pa ka kumikuman nyo. Itay kayo pa nga nagrumar dita sila day di Manong Lloyd kan Manang Gladys. Ikabel ko man ijay budiga dagitay nabati nga arwaten day di manong mo. Nakababain mo't kini Gladys. Nabayagan akayat ko nga ikaten dagito nga maliplipatak. Apay, masikuran ayan ni Gladys kadagita. Baybayan nyo latta ko man tasigod mo ta silid ni Manong dita. Diyo ko man gargarawon dagita. Saan mo't ngam nasaysaya at matlaang numaiduli ng dagito ngam makadlawak. Tatiam mo kat ado dagiti napipintas akawas na. Kan pasig abranded ti kawas na. Diyak mo't makita dagijay akawas na. At dala siguro ditaan, nanang. Alang araw din. Ipan nyo pa ilaang dayta karton nga awit yu likod di balay. Tatulungan kayo amang idalimanag. Aywan, adda ni Gladys? Awanan ako. Kas iti sigod, nagpaili manun. Kan may sa, mabainak mo't nga umunagrumwar iti silid da iti day di kabsat mo. No adda ni Gladys, tamasingak ti panaginanana. Kat, adamo lang atan nabirukan at trabaho na. Tiyakla mo tamabainak mo't nga agdamag nukwa. Saan ngamin amatagtagari tunggal sumangpet. Agdiretso iti silid na. Alang arod, agawaan nyo tagunay ta mga nasumangputan. Kababain mo't. Tata Indo, da kayo kaditi nangikat kadagiti kawus day di anak yu ijay silid mi? Ha? Ay, ninalam amarta tinang istimar ka dagijay balasang ko. Isulaang ti pagdamagam, wan? Ay na, nukas jay kumamit nga addagarawin nyo dita, ay kat iyuman nyo paimat nga umuna kanyak Gapo ka dita makipagnanaedak lang dito kat kas na awan moten ti karbengak iti dayto abalay. Marta, bakit? Umay ka man Apay lakay. Damdamagan ni Gladys dagiti kausday di anak ta. Ha? Ay napasensyakan balasang ko. Awan metlaang ti serbi dagijay, taawan kat nga ruden day diloid. Uray awanan day diloid, napatiglat ta kanyak dagijay akagawaan na nanang. Ay napasensyakan balasang ko. Jak ngamin amo akailalaam gayam dagiti gamit day diloid. Iso lang aminin ti pakalaglag ipakkan kwa na dagijay nana. Iso ang maawatan dakuma. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay na, ito ga ukuman pa'y laang tanay. Naktangan ti likod ko ang nagdalus itinatang ije Ay na, uray lang na bang aran ti likod ko ang nagtugaw dito'y tumba-tumba. Nana Marta! Yagan na kami man, itinalami isa mainom. Nimot Gladys day chay. Kat adamot kadwa na alalaki. Nana Marta! Mangmangagdak ka di? Ay mabitla ang balasang ko! Apay pumanok ka aya, bakit? Asino ti ka pinpinukaw mo aya? Ni Gladys Ha? Nini? Asino di kadwa na alalaki di papag? Nana Marta! Darasan niyo ko ma! Auwan! Mabitla ang balasang ko! Apay, asino di kadwa na alalaki? Tsak amo lakay. Nana, ada sa nga ilik. Ni Denisa.
Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot. Ala, mabalinda kami na panawan, nana. Taing kay ituloy ti aginana. Ne, itaman pa yung andanon ka dito ibalay dananang, Gladys? Si kamat gayam lani. Itaman pa'y anak kasarungkar ka dito'y ayan dananang mo. Kanayo nakasumarungkar ka dakwada, Gladys. Dita lang ay minagranra na. Kastaya? Kariring mon samat. Ne, ay saan mo't aywan, apay ajak makita dananang kantatang mo. Nasapadaman nga taan na pan ijay uman, ah? Bilibak ka dagiti dadakkel mo, lani. Bakit kan lakay dan? Ngam napigsada pa'y laang asumalong. Kasya talaga dagi jay. Masikuran da nga awan nararamidan da. Aywan, amang ano dito ito't pangaldawan da na ng kantatang. Awatam da ito akarne baboy, ah. Ginatang ko para kada kayo. Sikaman lang ti makamo amang iluto. Tapna da sangputan da na ng kantatang apangaldawan da niya. Ha? Ay, sige, lani. Awan problema. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagimasin di lutong, love. Nabsugak manan. Kastoy kumakanayon, Ayaban naktunon na imas ti si daan nyo, Basta para kan ka, Dennis. Mala, mangan ka pa yan. Ha? Nabsuga kon. Mangitik autak langin, tapno adda kanik nurabi. Ha? Ay, katwan awan problema, Dennis. Ala, mangbalkot ka nga rodan, ta pumanaw akon. Amang ano sumangpeten dagi jay lakay kan bakin. Sa bali nga mintikita da kanyak dagi jay adwakat. Di ka madanagan. Maladla daw nga agaw-awid dagi jay. Marta bakat, marik na akong tibisin ko. Wan nga rod lakay. Dennis, addantay bakit kan lakay? Gat, kasano? Makita dak dito yan, Kat oray total, kaya muda kat gayam ka, kan bakla ka. Diyak kaya atin tagpamarang nga bakla, Gladys. Ala, sumrek ka nga rodan iti silad ko. Irikap mo tiri daw. Darasam, tabal ko ta kuntay nabati amakan. Wan, Gladys. Nangan kamat gaya man, Gladys. Ngam di da kam imbat yan iti sidaan. Ay napasensya kayon atata. Jakmet napakadaan akinalunggayam ti pusa tay nabati asidaan para kumakada kayo. Awan mo't puso dito'y balay. Abangan no pusa ti kaaruba Ay, anyang arod nga ay. Manglukat talatan iti dilata lakay. Tanay babisinak atalagan. Masikuranak anak akulunglatan dito o nagtisilid, Gladys. Kaslakla balod dito'y. Makita da ka nga rod dagi jay lakay kan bakit. Kat, apay dakas aya. Makigigyanak lang dito Saan ko abalay daytoy, Dennis? Sa anak ana irwam iti kastoy. Taglimlimang, Gladys. Kunak ngamin nga agdenatan ije balayo. Amumot nga awan pa'y tinatalgad a pagsapulak. Pa-extra-extra aklaan. Ay, kaano nga rod nga Inton makasapulak iti natalgad a panggadak, Gladys. Bakit? Awan madmadlaw mo tungkal rabi. Kanayon nga agtaol dagiti aso. Di dagpakaturog. Mano arabi imeten amadmadlaw ko day talakay. Iti na minsan, kaslad na nangag ko akasarsarita ni Gladys ije silid na. Amangan no tay bakla nga ingkuyog na idi dito'y balay. Tayag na ganiti Denisa, ay na, awan lat panagtalag ko iti panagruprupa day dya tao. Kan kaslasan mo't abakla day jay, nagdadakkal mo't timasal na. Wen ngam di panagsauna, bakla. Diyan mo, bakit? Basta, kaslasaan ang mapagtalkan day dya tao. Nasayatan na danon ka dito balay dananang, Gladys. Adda ngamin nakaibaga kanya kakarubayo dito Adda kanumot nakita da lalaki at timpwak, manipod iji tawa. Kano maminsan, itimot la kano tawa ti pagnaan na sumrek. Chismusa talaga dagita akaruba. Gayam ko mat dayjay. Bading dayjay agayam ko. Nugayem mo, ape ang masapol nga iti tawa ti pagnaan na. Ape asaan nga itiri daw. Adda aya rumbang nga ilambangan na. Ni, awan lani. Pangasim Jack kaya na maulit na Gladys. Adda ri daw apagnaan dagiti bisita.
Saan nga iti tawa? Ana, ada ni Gladys. Ha? Ay, uwan. Ang aguray ka. Si kakaditay bakla agayom na? Bakla sa asawang mo't abakit. Sa anak abakla. Ganun sa? Sa anak la agayam ni Gladys. Nobyo na. Anya? Ayan ni Gladys. Parwaram, takayat ko ang makasarita. Mala, mabiit laang arod. Ano saan? Pastragan ako. Tagdiretso akong itisilid na. Ay sus, napanan itisilid ni Gladys. Nagawid ka din tay bisitam, Gladys. Nakaturog itisilid na. Nabartek namin. Pasensya kan, Gladys, ah? Tangay adamot gaya man nobyom. Nasaysaya at siguro no sumapol kayon iti sabali apag naudan nyo. Respeto kumamot itinagawanan nga anak may balasang ko. Di ka kumamot agisangput iti lalaki dito'y balay. Saan mo't asyak tinangisangput kini Dennis, nana? Isumot ti simangput. Oray pa eh. Basta nasaysaya at no sumapol kayon iti sabali apag naudan nyo. Imbagam agayam mo. Imbagam pa'y abating. Ngamsan mo't gayam. Apay ngay akas na kayo. Amuyo mo't nga awan sa bali apapanak. Ngam papanawan da. Problema mo no sa dino ti pagnadam, Gladys. Basta pumanaw kan diti balay mi. Saan na mabalin, tata? Didak kumamot basta papanawon, ah. Ikandak pa'y mo't iti gundaway kung agsapol iti pagnaadak, ah. Didak pwersaan, tata. Rimwaran jay nobyo ni Gladys lakay. Wen, idi na usawan, pimanawan. Sapay kumaatasaanan nga agsubli da jay. Wen nga rod. Di pa lang nga rod simurot ni Gladys kan kuana. Ta sumapul da iti pagnadandadwa. San kat adito'y balay ti paglibinan da. Nagpuskol ti panagruprupa da adwa. Aglisi ka! Ha? Di ibagbagang adag dito ya. Nagloko matay takataon. Nakaigampay iti mo ko. Sino nga tati itartarayan na? Kan imo naglatan iti sila da Gladys. Ha? Pulis da gijay ah. Indula kay. Apa yun? Anyat mapaspasamak. Apay nga da pulis di taruar. Diyak mo bakit? Dennis! Rumor ka dita! Di kang lamang! Ha? Padasan da ka tiluin! Tadakas ti mapasama kiti da ito, babae! Ala, umaykan bakit? Rumor ta dito balay. Tamangan numairaman ta dita. Tarasam! Lakay, anya tay aram iten ta. Bayaan tanda kiti pulis. Isudan ti makaam mo iti amin. Di kayo masidag kanya! Dakas ti mapasama kiti da ito, babae, kulakbat! Nanang! Ano mapaspasamak? Jay nobyo ni Gladys anak ko. Tulungan da! Ay na, makapadanag. Kasta unay apa nagtibayok. Ag nernerbyusak. Ala, Lani. Yata yung tiinam ditoy. Yawid mo pa'y langi dya balayo. Tamangan noon niya ti mapasamakan ko ana. Wen, tatang! Ay nahagyaman na. Kunakno kanibusan akon. Naimbaglakit din ta natiliwmot lang dagiti pulis na dya, Dennis. Anyangay. Adik mo't gayam da dya tao. Daita ngamin kat. Tila ngamin ayabam dito'y balay, Gladys. Pakawanan da kumatata. Diyak mo't ninamnama day dya apagtang. Ala, urno sa munti bagim. Kanyem pakim amin ang akagawam. Tapumanaw kan dito'y balay. Pasensya kan. Ngam nakaro da ito yung inaramin mo. No saan agapukan ka? Saan anapasamak tigas jay? Ala, aggunay kan Gladys. Awan mo't siguro timakunam kada kami ita asawak. Tanagbaling kami anasayaat kan ka. Ngam inabusom da ita akinasayaat mi kan ka. Iso apumanaw kan. Pakawanan da kumatata. Wen, di ka matanagan, tanapakawandakan. Basta pumanaw kan. Anya pa'y lang tar aramidam, Gladys. Nakaimpaki kan ngam api adi ka pa'y pumanaw.
Inururay ko ti umayula ni Nana. Tasak pa'y apo manawak. Makapagkidawag pa'y iti pamakawan kada kayo. Ala, di ka ba danagan? Tanapakawandakan. Basta di kan agnaed dito'y balay may balasang ko. Maawatan da kabi ko ma. Di min kayat amaulit tinapasamak. Taamangan no iti sumaruno kat da kamin ti maisagmak. Agyamanak iti kinasaya at yu kanyak, Nana. Banag aginundawayam, Gladys. Sayang ti panagtalagdakan ka. Imbilang dakan kas anak. Impatagda ka akas iti panang ipatagda iti day kabsat ko. Ngamanyat inaramid mo. Wan nga ron, naamiris kong dagit na abidot ko, Lani. Banag apagbababaw iyak. Kat sapay kumata saan nga agsaksakit tinakam yu kanyak. Tapno na lukay ti panunot ko iti ipapanaw ko. Wan, di ka madanakan. Awan sakit tinakam me. Basta ti kayat me, sumapol kan iti sabali apag naedam balasang ko. Wan, Nana, agyaman ak unay iti kinasaya at yu kanyak. Di mabuswan ti kinasaya at ti pada matao kan ka. Tadumteng dolat ta ti gundaway amapunwanda ang mga awat latakan ka. Alagagayam di tan tinagpatingkaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.